broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. Know everything's alright. Are you gonna pray? Are you gonna pray tonight?
Assalamualaikum Pak. Pak. Ya Pak. Oke.
bensin kayaknya. Cukup es.
Ngantuk gue. Tapi jekul. Kita semua masih. Lampunya mati di sana semua. Semua ini. Semua lampunya mati ya. Pak Bro, makasih banyak Pak Bro. Oke, sama-sama. Sip, alhamdulillah. Akhirnya kita touchdown di Cikopo, tempat biasa kita turun guys. Lanjut ya guys ya.